Devam etemiz. Бекирнин этрafı таш диварнен сарып алынган азбары бошады. Томалак толгун ай Софанын тамам каршысында эди. Денизден серин бир ел эси, Гурзуфнын скелесинден айрылган балыкчы кайыкларынын фенерлери көктен энген йылдызлар киби яваш-яваш скеледен узаклашарак Женевис калесинин артында көздөн гайып улайдылар. Калам ала ахыр ичинде күтүк киби уклайды. Мачыкны 8 адам олуп ахырга кетирилип яткызылганын биле дуймаган, дуйса да башыны көтермеген эди. Иван акшам усту карт күтүк үстүнө насыл болса шайда отуруп, tutun içe neler hakkında düşünüyatkanını özünden gayrı kimse bilmey edi. Esma'nın yanında Ayşe, Sofa'nın basamaklarında çömelip oturalar. Bekir ise evine, kızına, karısına artını çevirgen, Cenevіз kalesi артından çıkıp adalarının артına көзден gayip olup keteyatkan kayıklarga baka edi. Ayvan dertten kurtulgan edi, ama kene de içini nasıldır bir kurt kemire edi. Çoban Seydali de sanki padişah torunu edi. Musur gibi kabarıp turgan, al hatır soramadan Bekir'nin betine bakmadan çıkıp ketken edi. Yanımızda iki adam çalışa dep betimizge de bakmaylar artık. Sanki koyunu Ruslarga satkanmız. Alem zenginleşe bizim mal ise elekte, Tanrı onu eline alıp elemekten eley. Halkda alımızga kule. Rum boğasının hizmeti için 20 kapık onun üstüne de 2 sepet alma armut kurusu berildi. 2 kabak orkeni kurudu. Ayşe, Ivan tutunlarını sarıha yakşı tizmey demege başladı. Bular yetmegen gibi şimdi Maçık de hastalandı. O bir taraftan Edmer bizni soyacak derecede. Bu tun bular az olganda ensemizde de bir çıban. Ayat bu, ayat. Dayan Bekir. Dayanamacak olsan da ne boğaşacaksın? Bereket kurtuldu Ayvan. Sığırsız ayat. Bekir eptuşune gözlerine tarlasından Maçık'ten gayrı hiçbir şey görünmey. Hiçbir şey istemedi. Bekir için bir yol yok idi. Babası o toprağında gam kasevetsiz yaşagan idi. Bekir ne için böyle yaşamasın? Bekir'nin babası yanı yollar aragan idi. Bekir ne için aramasın? Dünyanı Sultan Süleyman bile deniştirip olamagan eken bu iş Bekir'ge kaldı mı? Gözlerine yoku kırmay, ama barıp Maçık'ını de bakıp olamaydı. Çünkü Ayvan'ın dumanlı gözlerini görgen vakitte kendi gözleri de dolup keteydi. Artık yarın itibaren sığırını çobanğa aydamacak, ozu bakacak idi. Çünkü elden hayır gelmez. Elin ağzına bakacak olsa hem Maçık hem de kendi aç kalır idi. Dere başındaki otlar da orulmagan idi. Sabah erte barıp o otlarını oracak idi. Ya da Ivan gaymır edecek edi, barsın o otlarını kırsın orsun. Bekir düşünceler içinde ne olacak ya canım? Babadan miras kalgan toprağında oturmay mı yoksa? Babasının evinde yaşamay mı yoksa? Baba evi, baba toprağı ise Cenevіз kalesi gibi kart ve sağlam idi. Onun gibi de mal, mülk sahiplerine ne Çoban Seydali gibiler, ne Battalının enveri gibiler, ne de Kamalizmalar karşı durabilir idiler. Her şeyini düşüne yalnız bir şey. Yangan malnen, ölgen babanın maqtanılmağanı içde aklına gelmey edi. Turdu. Hep düşünürken aylanıp sofaga baktı. Karısının kızı basamaklar üstünde nasıl çömelip oturgan olsalar şayda otura ediler. Evge kırınız diyecek oldu, fakat Esma'dan laf eşitmemek için ağzını açmadı. Kim bilsin şimdi karısı neler hakkında düşüneydi. Belki Ayvan hastalandı da kocamның elinden bir şey gelmedi, barıp başkasına yalvardık dep düşünedir. Emkirçekten de bu köyde Ayvan'ı en yaxşı anlagan adam Çoban Seydali edi. Ama onun Maçık'a yapkanını Bekir de yapabilir idi. Esma böyle bir şeyini düşüneyatkan olsa kabahat yalnız Esma'nın özünde edi. Çünkü Bekir'ge Ayvan'ın alını anlamasına vakit kalmadan karısı Ayşe'ni Seydali'ge yollagan edi. Ivan çoktan yuhlagan edi, ortalık çımçırt. Bütün köyde şimdi yalnız Ayşe, Esma ve Bekir yuhlamaydılar. Bekir ağır adımlarla ahırga kırdı, kapını aralık yapıp içeriye göz taşladı. İçeriye girecek oldu ama kırıp olamadı, çünkü
Калам аланен Иван тамым капы янында ята эдилер. Мачыкнын янына бармак үчүн мытлак ооларынын үстүндөн атлап кечмек керек эди. Артына кадар ачык капыдан төкүлгөн ай ярыгында эпей вакыт мачикке бакып турду. Айван эп ойлойду. Бир ан башыны чевирди, Бекир мачыкнын сак олганына эмин олгон соң яваштан капыны капатып, софага тараф адымлады. Адымларкен неме керек? Чобан Сейдали келмеген олса, мачык бу кече акырда дегилди. О бир дүйнөдө болажакыды, деп тушунду. Ниһайет үчүү де evге кирдилер. Бири-бирлерине бакмай эдилер. Үчүү де даргын, күскүн кеби эдилер. Бекир карысындан бир аз корка эди, амма корканы кадар да завалына ажы эди. Чүнки о чок аглаган эди. Көзлөрү кырмызы ве шишкен, бети солгун ве саркык, хаста кеби эди. Ах, Бекирге карысыны böyle алда көргенже, карысы онун үстүнө багырсын, да жакшы эди. Лампадны якаркен карысыны лаф ettирмек үмүтүнөн яваштан өз-өзүнө айтыр кеби, санки бу акшам evден өлү чыкты. Эркесинин бензи солук, деди, лампадны якты. Амма айтканына да дерал пешман болду, чүнки карысы бирден каршылык берди. Берекет берсин, Чобан Сейдали жокса чыкажак эди. Агызына суу толдурдун, мусор кеби кабарып отурдун. Адам дегенин ойлой болор. Карысынын бул лафынын жан еринден урулган Бекир Эсмага сөзүнү битирмеге фурсат бермейип атылды. Мусор кеби кабарган менми? Яо? Не жинкоздур о, не жинкоздур? Дөнме долап кеби эки жүзлүдүр о. Не олганда сен адам үстүнө бу кадар чамур атасың? Кимини сатты? Кимини сабурду? Не олган дейсиңби? Огланларына жаным Бекир, сени оз каным, оз жаным кеби севем деген о дегилми? Менин агызымы ачма. Сеси кырылды, бети чукундур кеби кыпкырмызы болду, бакышларыны бирден Айшеге чевирип багырды. Сен бар да ят, анасынын бирданеси, бетиме тикилип не бакасың? Санки дегирмен коюнун келинини чалдым да келин каядан ашагы аттым. Айше индемейип ичерекке одага кирип кетти. Бекир девам этейди. О дегиледими деп багырды. Ремзисini багыма тарлама жоллап бар, Бекир эмжеңе жардым эт деген о дегиледими? О дегиледими? Ремзи де бизим тарлага тутун кырмага келир эди. О дегиледими? Иваннын айтмасы кеби мен сага хо-хо деп айтырым. Бекирге дегил, Айшенин этегини хохламага келир эди. Мен мачыкнен рум богасында, мен тарлада, мен дагда, мен багда, Чобан Сейдалинин түлкүсү де бизим аранларда. Сус утанмас. Утанмас, Ким утанмас? Менми жокса Чобан оглу Чобан Сейдалими? Мачыкны пара үчүн бакмас кызынын анасыны, бабасыны оз анасы бабасы кеби севгенинден бакар экен. Иваннын айтканына мен де саңа айтырым. Хо-хо. Мени де сени де оз анасы бабасы кадар севе экен, ажеба. Бир кызымыз бар да оңа да көз койдулар десе? Агызымны ачтырма. Не? Эсма артык агламайды. Кожасы лафынын учуну качырган, лафынын сонуну денлемеге де Эсмада такат калмаган эди. Бекир, сен де мени сөйлетме деп багырды. Экиси бирден сустулар. Оданын ичи бир мезар сүкүнетине бурунду. Ялыныз Бекирнин терен-терен ве сиңирлүү нефеси эшитиледи. Эсманын да ичи толуу эди, ама ичини бошотмак үчүн кожасынын жүрөгүнү кырса дердине дерман булуп оламаз эди. Сесini чыгармайып, эчки терисинин үстүнө отурду, башыны эгди, янакларындан тыгыр-тыгыр яшлар акты. Карысынын көз яшларынан Бекирнин де жүрөгү буркулду. Меселеге Айше кырдымы бойле, карарыны качыра, агызы лафка тола, не кадар лаф этмесин, мына бу хынзыр агызыны бошотуп оламайды. Эмди пек кызышып лаф эти, атта кычыра эди. Амма не Айшенин, не Ремзинин кабааты бар эди. Чешме башында бүтүн милетинин көзү огунде лаф эткен олсалар, не олган? Акыйкатен де ачык-ачыктан лаф эткенлерден дегилди, гизли-гизли лаф эткенлерден коркмак керек эди. Асыл кабаат өзүндө эди, чүнки башына бүтүн бу дертни Бекирнин өзү кетирди.
не Айшенің, не де Ремзінің башында evlenme деген şey yok еді. İçinden döner dolap gibi 200'lü adam sensin Bekir dedi ve karısının yanına barıp oturdu. Karısına bir şey aytmak istey ama kalbindeki şeyini tışqa hiç de çıkarıp olamaydı. Lafta tarla işi gibi. Baştan zor kele başlagan son avtomobil gibi patır yürüp keter dep düşündü. Sonra yavaş uzandı, karısının elini tuttu. Esma istesen barıp sığırını bakayıq. Esma buna ne dersin dep tutuklandı. Ayvanın yanına barıp biraz üflesek. Sonra başını egip yavaştan acınıklı bir sesinen Eşhedü billah çoban Seyid Ali hakkında haksız laf ettim dedi. Başının beraber sesini көтеріп, ama o da padişah torunu gibi kabardı betime bile bakmadı dep sözünü bitirdi. Adamın betine erkun çamur atasın. Kızını istemedi de. Ya istese? İstese ne yapacaksın? Yok diyeceksin mi? Esma sustu. Sonra gazaplı bir sesle ama korkma istemez. Bundan sonra istemez dedi. Kes. Kızının akılında koca yok. Haydi tur sığırını barıp bakayıq. Anavi Ekiruz da kapı dibine yuklap kaldı. Ne içeri kirili, ne tışqa çıkıla. Sustu, kokus geçirdi. Keçmişinin bütün acısını yüreğinde da şimdi hissetken adamday lafını devam ettirdi. Bütün bu belalar anavi ekisinin bu toprakka ayak baskan günden başlandı. Esma da kokus geçirdi. Belanı olar getirdi. Olar. Belanın tamırı Kalamalada. Esma elini көтеріп başlarına kelgen belalarını parmaklarından saydı. Maçık hastalandı, yattı bir. Çoban Seydalini aksız yerde soğudun 2. Hiçbir sebepsiz Remzi'nin Ayşe'nin yüreklerini kırdık 3. Enver'nin oğlu damdan yıkılıp taşlarda başını ezdi 4. Ensesine çıban çıktı 5. 2 kaba horkeni kurudu 6. Vallahi billahi evvelde bu koy bu kadar belana 6 ayda bile görmez edi. Cinabetlerini dışarıga atarım. Atarım dışarıga. Atarım dedim, atarım. Hocasının bu sözlerinden Esma da cesaretlendi, yerinden turdu. Set üstünde yatkan kara puskulu şalını aldı, sarındı. Hiç şüphe yok edi. Kalamala oğlu Ivan'ın bu toprağa ayak baskan günlerinden beri her gün başlarına yanı belalar keleydi. Esma bunu çoktan beri duyaydı. Şimdi ise hocası da belalarının onlardan kelip çıkanını öz ağzından aytkan son artık maçıkını yalnız başının onların yanında kaldırıp olamaz edi. Esma sofaga taraf adımlarken Bekir de yerinden turdu, karısının peşinden ketti. Kayda ketesin? Ahırga. Bu mahalde ahırda ne işin var? Ayvandan haber alacağım, okup üfleyeceğim. Ya men ayttım da, kapı dibinde yuhlaylar. Benim ayvanım kıymetli mi, yoksa olarının yuhusu mu? Cehennem olsunlar ahırdan. Canım manımı yok. Ber paralarını ketsinler. Ber dedim. Vallahi billahi maçık dayanıp olamayacak, ölecek, bostan kuracak. Ayşe ömrünün sonunacı kız olup kalacak. Senin de, yalnız ensen değil de, bir gün başka bir yerin şişecek, hiçbir türlü işe yaramayacaksın. İşte asıl bela de o vakit başlayacak. Bekir'in demedi. Beraber evden çıktılar, sofada toxtaldılar. Kok yüzünde parça parça kara bulutlar var idi. Ay yarığı eksilgen edi. Karşıda mezarlıkta ösken ağır meşe terekleri karanlıklarga bürüngen. Solda mezarlıkların yukarısında bir-birinden uzak evler şimdi karanlıkta bir-birlerine yakınlaşkan, ufaklaşkan gibi ediler.
Бекир көкке бақты, қарысының фикіріні деніштірмек үмітінен яваштан ава бұлытланды, яға жаққа бензей, деді. Эсма индемеді. Менімce сабаға қалдырайық, Эсма. Саба ола хайыр ола. Böyle yağmurlu gecede olarını dışarı көтеріп атсақ, башымызға bin bir түрлі бела келер. Мачык даяналмас өлер, бостан құрur. Сенің әнсесіңне де чубан шығар. Кім білсін да анасыл белалар келер. Белкіде Айше қыз Бекир сөзіні бітірмеден қарысы бірден айланып евге кіріп кетті. Чабек шықты, қожасына yüksектен назар ташлап барып, софадаки кенар оданың қапысыны артына қадар açtı. Қапыда тұрды. Адам өз evinde vallahi esir oldu. Sabahleyin bu cenabetlerini көтеріп ат. Айван пычақлар астына кірді, қан төкті. Бізде каламала қапы түбінде юқлай деп Айванның янына барып оламаймыз. Амма да оғрадық. Эсма текrar evге кірді. Бекир қарысының мақсадыны да аңламай, ама сесінден ве әрекетлерінден бір план құрғаныны дуяйды. Базан Эсманың русларını соқаққа қубып ебережегінден қорқайды. Фақат 3-5 дақадан сон Айшенен берабер қапыда тұрғанларыны, елерінде yorған ястық олғаныны көріп де, қарысының айды бар уяндыр оларыны келсінлер кенар одада юқласынлар дегенini ешіткенінен, көзлері бір ан қығылчымдай парылдады. Аман ақырға кетті, Иваннен каламаланы уятып, екісіні де кенар одаға кетірді. Sonra üçü de ahırga kırdılar. Hasta Maçık'nın etrafında yerge çöktüler. Maçık'ı okup üflediler. Maçık'nın alsızlığına sabağa ceyin demeyip ağlap sızladılar. Sabağa yakın kök yüzünü kurşun tüslü bulutlar kapladılar. Ortalık yarıklanmadan ince bir yağmur yağmaya başladı. Bütün gece sürgen ağırlık ve sessizlik hala da devam etti ve koy sabahın gelmesinden habersiz gibi ağır ve kurşun tüslü kök astında yuhusundan uyanmaydı. Çünkü köylülerinin çoğusu endi tutun tarlalarında işlerini bitirip, yağmurlu havada tutun kurutulgan aranlarga ketmelerine acet yok idi. Bundan ötürü evlerinden çıkmaydılar. Köydeki sükunet dersin sonsuz idi. Yalnız çeşmelerge uzak evlerde yağmur suyu ziyan olmasın dep, saçaklarının, yağmur oluklarının astına yerleştirilgen teknelerinin, kazan ve gugumlerinin tahırdısı eşitiliydi. Kalamalanen Ivan bütün gün sofada işsiz güçsüz oturdular. Saçaklardan akan yağmurun şırıltısını dinlediler. Bekir yuhladı. Esma ise Ayşe'nin beraber kunnu Maçık'nın yanında geçirdiler. Yağmur ancak akşamga yakın sakinledi, sonra toxtadı. Ağırlaşkan incir terekleri bostan, sofa ogunda çeçekler, bütün ev, bütün hayat tereyn ağır sükunetke көмілді. Күн бойы Esma da birkaç kere barıp Maçık'nın ağzına sarımsaklı su töktü, birkaç kere okup üfledi, sonra evge kirdi, abdest aldı, set üstüne oturup bir yasın okudu. Koz kararıp başlaganda birden odaga Ayşe atılıp kirdi. Anaçığım, Maçık avuçumdan kepek aşadı, dedi heyecan ve kuvançnen. Esma'nın gözleri birden kuvançnen parıldadı, kızının elinden tutup ahırga aşıktı. Maçık aşağıydı. Yalnız kepek değil, başı ucundaki kuru piçenini de iştehanen aşay, başını yerge asmağanı gibi gözlerini de akaytmay edi. Canını kurtarganlarına teşekkür eder gibi canlı gözlerinin Esma ve Ayşe'nin betlerine bakaydı. Ayşe'nin Esma için bu dakikalar sanki dersin ayetlarının en baktılı dakikaları edi. Bir-birilerine soğulup Maçık'nın her bir hareketini, başının tutuşunu, çengesinin kıpırdatmasını, gözlerini, her bir yerini kuvançnin gözyaşlarının seyir eteydiler. Maçık'nın dün akşamki hastalığı, bugünkü gün olar için ağır, azaplı bir tuş olgan edi. Maçık'nın düzelmesi, ot aşaması, temiz aydın gözlerinin betlerine bakması, olarını bu tuşten uyandırgan, gözlerinde hayatını tekrar canlandırgan edi. Ayşe evge çapıp ketti, barıp babasını uyandırdı, Bekir keldi, uçu birden Maçık'nın yanında çömelip, Ayvan'ın başını sipaladılar. Yukudan son Maçık'nın canlanmasının Bekir özünde büyük bir kuvvet hissetti, kadınlarga ahırdan çıkmalarını emir etti.
Мачыкнен лафете эти оны хашагалады, түбіні темізледі, ақырының içini сыпырды, атының телбевлеріні ерлі еріне қойды, атқа тавандан тазе от тушурды ве қаранлық басмаздан evvel күчлü yağmurdan zarar көріп көрмегенini anlamak мақсадымен тарласына кетті. Тарланын аşağı етекlerinde баяғы су топланған. Таш диварның астында топрақ екі ерден юылған, ama диварнен оғрашмаға бекерде артық вақыт жоқ еді, чүнки яваш-яваш қаранлық басып, көз-көзіні көрмес ола еді. Бекер evine қайтты. Калам аланен Иван әлі да софада түтін içip туралар, Бекерге бақып, оз аралары яваштан бір şeyler hakkında laf edilер. Бекер evге кірмеден текрар ақырға барды, мачыкны бақты. Айван құртылды, Аллаға шүкір. Алда ажиот ашап хасталанғандыр. Чобан Сейдали келіп дамарыны ачмаған олса да кене құртылажақ еді деп тұшынды. Фақат ақырдан чықаркен ықтималға қаршы келіп Айванны баққаны яқшы олды деп софаға тараф адымлады. Бұ ақшам evнің içide хош ве мамур еді. Айшенің беті лампа ышығындан пемпен ұрлы бір чечек кебі парылдай, бойы посты, бейаз қоллары, герданы ве құмрал сачларынан Бекерге рухи бір варлық, анлашылмаған, ақиқатен де ұзақ бір шей кебі көрінеді. Бекер пенжере янында тұрып, қайлы вақытқа же қызыны сузды. Қызыны бір мелайкеге бензетежек олды, ama масаның астындан көзге чарпқан толғын балдырыны көргенінен, юрегінде бір сықынты дүйді, көкіс кечірді, энсесіні қашаярақ, Оз өзіне, «Бізім қыз да қадын олай атыр» деді. Ama дарылмады, о Месут еді. Мачыкның вазиеті яқшы. Тарла ішіні бітірген, evнің сачағыны тамірлеген, ярынки күнге ешбір қорқусыз бақа білер еді. Бекер пенжереден қызына бақарақ оның гүзел yüzünü еджанен сейреткен калам ала кенар одаға кіріп кетті, софада тек Иван қалды. Иван индемейіп, насылдыр первасызлықнен денізге бақа еді. Бекер bu akşam оларынан esap kitap yapmak керек еді, фақат bu işni yarınға қалдырды. Адам belki енді юқлай, rahatsızlamayıp, yarın yolға çıkacaklar, uzun yol yürüyecekler деп тұшынды, Иванның янында тұрды. Bütün күн көк yüzünü қаплаған ағыр бұлытлар şimdi parça-parça olarak бірі-бірлерінден қача еділер. Ай доғды ve etrafında encelişken bulutlarını yararak, ışıklarını yağmurdan ağırlaşkan bostanға sepіп başladı. Бекер Иванның отырыш ве бақшындан юрегінде бір ағырлық олғаныны есетті, юрегіні емшатмақ істер кебі янына отырды, еліні омызына қойды. Иван, бізім сығыр құртылды, өлмейжек, деді. Иван бір an сусып отырды, sonra денізге бақмасыны девам етіп, маналы-маналы, «Охо, өлмес», деді. «Яқшы, севінесің мұ?» «Охо». Лақырды бұнынен бітті. Бекер индемейіп, Иванның бетіне бақты. Иван есе денізден бір шей беклер кебі айны отырыш, айны бақышнен ай ярығында чайқалған суларға, бош уфуқларға бақайды. Бекер күлді. «Русейде дениз бар ма, Иван?» «Дениз ма?» «Дениз ебет». «Охо, böyle geniş, böyle güzel, көйге ve insanlarga bu kadar yakın». «Охо». Бекер dostçasına Иванның omuzunu sıktı, yerinden тұрып, evге кіріп кетті. Иван ise aynı bakışnen denizге, boş ufuklarga bakarak tişleri arasından bostanға tükürdü. «Cahil musulman, sanki bu yer Rusiye'degi», dedi ve ağzındaki bütün tükürüğünü tilenen tamağı arasına toplap, bostanға bir daha tükürdü. Arkasına yaslanarak memleketini, tanış bilişlerini düşündü. Анюта Полтавадaki ruhi hastalar evinden çıkarılıp sokakka bırakılgan kız edi. Bir hafta aç zelil ağlamaktan gözleri şişken kızargan, karlar içinde süreklengen yürgen gecelerden birinde kelip Ivan'ın yer tölesine kirgen edi. Ivan 9 ay Anyuta'nın beraber hoş ve mesut bir hayat geçirdi. Kendisinin de bir insan olduğunu ilk olarak işte o vakit duygan edi. Çünkü Anyuta onunki edi.
Анютаны истесе севе, истесе езе, юрегіні кеміре, кейфіне бойсундыра. Истесе ура, сөге, сачыларыны юлха, бейастеніне кірлі тырнақларыны батыра, герданыны түшлей. Истесе көзлеріні де ояр, ольдырыр, боғар, ертөлінің içinde бырақып кете білір еді, чүнки Анюта кендісінің малы еді. 9 айдан соң Анюта бала doğurdu ve Иван Анютадан суынды. Анютаны эвелері олғаны кебі урмақ істемейді. Көтеклегенде біле Анютадан лезет аламайды. Bundan ötürü Анютаны ертөледе ташлап, бабасымен берабер мемлекетлеріні терк еткен еділер. Иван шымды де Анютаның дадыны дуймақтайды. Софаның бағанасына сарыла, ағызы құруй бағана Анюта еміш кебі тішлерінен кемірмек, еллерінің құлақларыны бұлып, қопармақ, тырнақларыны батырмақ істейді. Хайлы вақыт бағанаға сарылып ойлеже тұрды. İçeriki odada Ayşe'nin, Bekir'nin, Esma'nın sesleri kesildi, лампатының фитілі қысылды. Иван пенжереге бақты, ama kimseni көріп оламады. Yuxladılar, деп тұшынды. Kenar odaға кірмек için артына çevrildi. Hafif yarıqta Ayşe'nin beyaz, dolgun omuzlarını gördü. Yüreğinde tatlı bir sızlama duydu. Hayli vaqt karanlıqqa bakıp durdu. Sonra gülerek Ayşe de Anютаға benzeydi деп odağa kirdi. Şu gecesi Esma kalamalanen Ivan'ın urbalarını yamagan, çuvallarını otmek, penir, soğan, alma, armut, erik xurusымен toldurgan edi. Bekir de parаны hazırlagan, tekrar saygan, çul parçasına sargan, katlagan, üstünden ipnen bağlagan edi. Kalamalaga aytacak teşekkür sözlerini unutmamak için içinden tekrarlagan, son bir kere daha maçıkten haber alıp, son yuhlagan edi. Sabahleyin üçü de erte turdu. Ivan'nen Kalamala yuhlaydılar. Esma ile Ayşe ahırga maçıkның yanına bardılar. Bekir ise Ruslarının çuvallarını aldı, getirip kenar odanın kapısı yanına koydu. Sonra koyun cebinden çulga sarılgan paralarını çıkarıp Ruslarını beklemeye başladı. Ruslar nihayet uyandılar, Bekir kapını otturup odağa kırdı. İkisi de kiyingen töşeknin kenarına oturup tutun içeydiler. Bekir bakışlarında muhabbet ve samimiyet dolu olgan alda Kalamalanın o günde tiz çöktü, elindeki çulga sarılgan paralarını ihtiyarga uzattı. Kalamala paralarını aldı, Bekir öz teşekkürlerini bildirdi, oğurlu yollar diledi. Kalamala indemeyip otura, yerge uzangan ayaklarının arasına tereң bir acı bakışlarla bakaydı. Bekir'nin ağlayacağı geldi. Yavaş elini көтеріп, Kalamalaның omuzuna koydu. İhtiyar hala da indemeyip otura. Onun ses soluksuzluğu, gözlerinde okulay atkan garipligi ile dersin yalvaraydı. Bekir elini Kalamalanın omuzundan epey vakit almayıp durdu, epey tuşundu. Kalamala şimdi 60 yıllık hayatında geçken facialarını betine, gözlerine toplagan, ses soluk çıkarmayıp otura, Bekir'nin betine bile bakmay edi. Birden onun gözleri yaşka toldu. Buruşuk yanaklarından aşağı titregen kuru dudaklarına gözyaşlar tıkırmaya başladı. Evet, Kalamalanın içinde acı, katı bir şey var idi. Kalbini Bekir'ge açmaktan korkar gibi edi. Onun acı gözyaşları, acınıklı bakışları Bekir'nin de gözlerini yaşlandırdı. Ama Bekir ne yapabilir idi? Ömürlerinin sonuna kadar onlarını yanında tutmaz idi ya. Zaten Kalamalanın ne için ağlaganını da çok anlap olamaydı. Bekir yavaş yerinden turdu, kapı yanında turgan çuvallarını aldı, getirip döşek yanına taşladı. Odadan çıkacakta Ivan'nen Kalamala yerlerinden atılıp durup Bekir'nin ayaklarına sarıldılar, okur ağlap yalvarmağa başladılar. Bizni sokakka atma господин, atma bizni acı господин. Kalamala ağlaydı, ağzından çıkan bir söz, bir kopuk ibare sanki yüreğini parçalap çıkaydı. Ivan da ağlaydı. Bizni köpek yerine tut, esir gibi çalıştır deyip Bekir'ge yalvaraydılar. Olar bedava çalışmağa razı ediler.
Каламала да Бекирге yol yürmekten çatlagan ayaklarını, tabanlarını көстери, yol yorup olamacağını, Bekir onu evinden kuvsa, kim bilsin hangi yolunun kenarında, hangi koyde, hangi divar astında geberip kalacağını anlata, kendilerini hiç olmaganda 2 yahut 1 hafta daha evinden kovmamasını yalvarıp soray edi. Esmanen Ayşe Ruslarının seslerini, ağlaganlarını eşitir eşitmez ahırdan çıkıp kenar odağa çaptılar. Kalamalanin Ivan'ın allarına uçu birden ağladı. Ayşe sofra koydu, Esma çay pişirdi. Şu sabası hepsi bir aile gibi sofra başında oturup çay içtiler. Biçerelerini böyle etip sokağa atıp olamaz ediler bet. Kalamalanın gerçekten uzak yol yürmege alı yok idi. 1-2 hafta daha Bekir'nin evinde misafir olup kalacak, Kalamala düzelgeninin yolga atlanacak ediler. Bozuk hava bir hafta devam etti. Renksiz kok dersin aşağı ingen, dağlar sislerge bürüngen. Deniz de sonsuz uykularga ketken gibi fırtınasız sakin edi. Sabaları ise yağmur koya, öğlege taba yavaş yavaş kesile, ağırlaşkan bostanlar, sılak damlar, çamurlu yollar, garip bir sükunetke kömülüp yuhlay ediler. Tarlalarının, yollarının kenarlarında otlarda orulup bitmegen, aranlarda da hala da kurutulmagan tütünler var idi. Havanın açılacağından umut kesken köylüler oraklarını alıp ot ormaga keti, fakat bir arkalık ot diye saçlarından tırnaklarına acı sımsılak olup evlerine kayta ediler. Hayvanlarına kışlık ot toplamak zoruna kalgan köylüler yanıp yakılalar, havanın açılması için sabah akşam dua eteler. Aranlarda tütünler de bir tamam kurutulup bitirilmegen. Bazı sırıklardaki tütünler demetke başlamadan küflenmege başlagan edi.